با عرض سلام دوستان ارجمند هواداران فوتبال بخصوص آنهایی که بیشتر توجه دارند به چمپیونات لیگ عالی مملکت. هفته گذشته یک چند رقابت‌ها در دور هفتم چمپیونات مملکت برگزار شد و امروز در استودیو شبکه ورزش من بابا خلمرزاده همراه کارشناس فوتبال استاد خدمت نشانداده اتحاد شوروی علیور اشورمحمدов راجع به بازی‌های هفته گذشته حرف خواهیم زد. یادآور میشم که در هفته گذشته 4 بازی برگزار شد، 3 بازی دور هفتم و 1 بازی موقوف مانده دور یکم چمپیونات مملکت. خب کوکتوش در میدان خود از استقلال یک امتیاز گرفت. ختم باشد در بعد از چند روزی همین رقابت با حساب 2-0 کوکتوش شکست داد. اسخط در میدان خود از استقلال با حساب 2-0 مغلوب شد و دیدار دوشنبه و استراوشن مساوی 1-1 به پایان رسید. واقعا هم بازی ها در هر دور چمپیونات کمتر صورت میگیرند و این تا یک اندازه مشکلی ها و یا کاستگی ها رو در تماشای بازی های چمپیونات به میان می آورد. شما چی نظر دارید؟ درست، این همون تحصیل است. تعطیل است که همون با تیاربینی دسته و با همین خودی مربی ها خیلی خلال میرسوند. بله. خب تشکر زیاد دوستان ارجمند. ما اندکی در آغاز برنامه راجع به بازی موقوف مانده دوره اولی چمپیونات میان کوکتوش و استقلال حرف خواهیم زد و یک سوژه همکاری ما فریدون شریفزاد آماده کرده است. تماشا میکنیم و بعدا صحبت رو ادامه خواهیم داد. اینجا ورزشگاه نفتیان که ناحیه رودکی است و استقلال امروز اولین بازی سفری خود را محض در این ورزشگاه برگزار میکند. رقیب دسته استقلال تیمی است کوکتوش که نه تنها 11 فوتبالباز دارد بلکه در هفته بازی ها مخلصان نیز به آنها کمکی زیاد میرسانند. دسته فوتبالی کوکتوش که تیم مردمی در ناحیه رودکی به شمار می رود همیشه در میدان خود با دسته استقلال رقابت ارزنده نشان می دهد. چیکاری که ما بسیار بازی‌های چمپیونات‌های انگلیس و اون اروپا تماشا می‌کنیم، اسپانیا تماشا می‌کنیم. اینا دینانگی بازی اگر شما تماشا کردگی باشید از تو 3-1 3-3 شد بازی بارسلونا خاطر لیوانته. برای فوتبال باز رو افتاده نشود. حساب نگاه نکنه تابلو را. باید فقط به پیش. بازی امروز را هیچ گفتن نمیتونم. خیلی استقلال سران کماندا زور این تجربه خوب گرفته آمد. خیلی وایشون تاکتیکشون خیلی زیاد شد. خیلی اینا اکنون خیلی تقدیر بازی ده کنی چی میشه. این دفعه هم چنین یک انگیزه در فوتبالبازان کوکتوش وجود داشت. فوتبالبازان میزبان همیشه نوبسته از آن که با کدام مربی فعالیت میکنند با استقلال بازی‌های خاطرمان نشان میدهد. از چی باشد که خستگی یا گزارش از لیگ قهرمان‌ها به لیگ عالی با بازی دستپروران ویتالی لیفچنکا تأثیر منفی رسانیده است. هرچند در بازی نخست موسم امسال با کلوب مرکزی ورزش ارتش غلبه به قید گرفته شد ولی این دفعه این کار به نمایندگان شهر دوشنبه دست نداد. Ну, опять же, я говорю, что у нас очень тяжелый график, и ребята не железные, у ребят уже практически нет ни эмоций, ни сил, поэтому нам тяжело, нам надо время, чтобы восстановиться и, немножко прийти в себя, поэтому тяжело, да, плюс еще ребята держат уразу, тоже, видите, свежести нет, сил нет. با شروع قسم دوم واخوری استقلال پورا افضلیت نشان داد و با بازیگزاری‌ها جریمه‌گاه حریف را رخنه نمود. این بود که در دقیقه 60 واخوری زویر جورابویف حساب را باز کرد و دستش را به پیش برآورد. اما این برتری مهمانان در دوام نکرد. پس از گذشت 3 دقیقه سهراب رحمانوف حمایتگر کوکتوش حساب را برابر نمود. این اولین بار در موسم امسال نیست که فوتبالباز در بازی‌های حساس کوکتوش گل می‌زند. شاگردان لیفچنکا تا پایان واخوری امکان کسب 3 گل را داشتند اما بازی مساوی به پایان رسید. استقلال در موسم 2021 اولین بار 2 امتیاز از دست داد و بعد 2 واخوری 4 امتیاز کسب کرد. در ورزشگاه نفتیان یکی از جالب‌ترین بازی‌ها را تماشا کردیم. قبل از آغاز رقابت مخلصان کوکتوش گفته بودند که دسته در این بازی شکست نمی‌خورد و تیم توانست که صاحب 1 امتیاز بگردد. این 1 امتیاز برابر است برای کوکتوش با 3 گل در رقابت با دسته استقلال. فریدون شریفزاد مخصوص برای برنامه 90 دقیقه از ناحیه رودکی. خب ویتالی گریگوریچ گفتند که بعد از بازی‌های لیگ چمپیون‌ها آماده کردن این دسته بسیار دشوار است. از کدام جهت؟ جهتی که بچه‌ها احساسی کلان گرفتن، همونجا بسیار خوب هنرنمایی کردن و بعد از اونجا قریب 1 ماه بودن
бале. инам таъсираш расонд, ин ҳавою климат ҳамаш таъсираш расонд ва омадам ва боз худи виталикам гуфт ки ҳамин моҳи шарифи рамазон барои ҳамин камтарак мушкил буд ба ҳаминам нигоҳ накарда Истиқлол вазъиятҳои хуб дошт, барои ҳамин Истиқлол фақат вазъият дорад, фақат проблемаш ки голро назад. Хуб, чаро дар ҳамин гуна фурсатҳо, масалан дар Лигаи Чемпионҳо бозингарони ҳайати эҳтиётии Истиқлол истифода нашуданд, қариб ки бозингарони ҷавон ҳастанд. Намешуд ки дар чемпионат масалан ба онҳо бештар шонс диҳанд то дар ҳамин гуна бозиҳо шояд онҳо аз лиҳози ҷисмонӣ хубтар ҳастанд нисбат ба бозингарони ҳайати асосӣ? Инҷо тренер худаш стратегию, тактикаро мегирад ба уҳда, барои ҳамин фикр мекунам ҳозир ҳамаи бозингароне ки эҳтиётӣ ҳастанд мебароянд, вақт дода мешавад ва онҳо аз фурсат истифода бурда ҷояшонам бояд гиранд дар майдон. Ва аҳсан мегӯем ба Куктош ки дар майдони худ муқобили чемпиони феълии мамлакат як имтиёз гирифт ва дастаи Куктош ҳамеша бо Истиқлол дар майдони худ бозии хуб нишон медиҳад. Ва шумо бозиро тамошо кардед, чӣ чизи хотирмон буд дар ин рақобат? Масалан бозии дарвозабон Шоҳрух Хизбоев бисёр писанд буд. Дар мавқеъгириҳо чӣ гуна бозиҳои ҷолиби дастаи Куктош ба назари шумо дида мешуд? Куктош командаи гуфти Амирӯзи Фаридун ки мардумӣ аст, барои ҳамин инҳо ҳеҷ вақт бозиро намепартоянд, роҳафтода намешаванд, барои ҳамин то охира бозӣ карданд, вазъият ҳам доштанд, ним вазъиятҳое ҳам доштанд, барои ҳамин Куктош хеле хуб бозӣ кард ва тавонист ки аз мағлубият барояд. Хуб, бозингари гол зад дар ҳайати дастаи Куктош ки дар бозиҳои охири ин тим ҳамеша гол мезанад, як дифоъгар. Хуб, айни замон дар ҳайати дастаи Куктош ба назари шумо ба сифати лидер ки нақшасозӣ гузошта метавонад дар ин даста? Акнун инҷо ман пешакиам гуфтам ки дар Куктош ҳамин хати пеш хеле хуб аст, бачаҳои сабуканд, хеле тез бозӣ мекунанд, хеле тезанд ва фақат ҳамин нақшашон ҳамин ба дарвоза ҳамла карданд, барои ҳамин инҳо хати пешашон хеле хуб, хати дефо камтарак ҳамдигарфаҳмӣ камон, лекин кӯшиш мекунанд ки дарвозаи худро нигаҳ доранд. Хуб, ташаккури зиёд дӯстони арҷуманд. Дар даври ҳафтум ҳамчунин бозӣ миёни дастаи Хатлон ва Куктош баргузор шуд. Мутаассифона ин бозӣ пахш нашуд тавассути шабакаи футбол ва варзиш. Мусобиқае ки ҳоло ҷоми конференсияи футболи Осиё ҷараён дорад дар шаҳри Душанбе, мусобиқаи байналмилалӣ, ва мо ҳам натавонистем лаҳзаҳои хуби ин бозиро тамошо карда. Вале аҳсан мегӯем ба дастаи Хатлон ки бо ин ғалаба онҳо тавонистанд ба зинаи дуюм баромада, яъне Куктошро дар майдони худ шикаст доданд ва Хатлон ҳам дар майдони худ бисёр хуб бозӣ мекунад. Дуруст, Хатлон ба ман гуфтаниям ки сармураббияшон хеле хуб кор кард ва тайёрии ҷиддӣ дид. Ба фикрам бозии хубам гузаронданд ва ҳам дарвозашон ба сифр бозӣ карданд, ҳам ду голи дигар заданд. Ба фикрам чӣ хеле ки проблемаҳое ки надорад Ҳабибуллоев аз уҳдааш баромадааст. Бале. Хуб, ва Хатлон ҳам солиёни зиёд дар ҳар мавсим беҳтарин футболбозонро парвариш мекунад. Соли гузашта чанд бозингаронро дар ин даста мо дидем ки хуб дурахшиданд ва ба дигар дастаҳо рафтанд. Ва имсол ҳам чанд чеҳраҳои нав ҳам ҳастанд. Масалан шумо бисёр ба футболи Тоҷикистон рабт доред, яъне бисёртар меомӯзед. Чӣ сири муваффақият ҳаст дар Хатлон ки ҳамеша бозингарони беҳтарин парвариш меёбанд ва аз замони шӯравӣ ҳам то ҳол бисёри бозингарон буданд ки аз вахш хуб медурахшиданд ва баъдан ба дастаҳои дигар мерафтанд. Онҷо мураббиёни хубтар ҳастанд ё дар мактаби футбол хубтар фаъолият мебаранд? Албатта аз мураббиён вобаста аст ки инҳо бе ягон дард аз ҷавонон ба бозӣ инам сираша дорад ин Ҳабибуллоев ки парвариш мекунад, мефаҳмонад ин оқати Меҳроб Завхибеков хеле кор карданд ва ҳамара касе ки дар ҳамин ноҳияи Хатлон аст мешиносанд. Барои ҳамин кори ин зиёд аст ва
аҳсан мегӯед. аҳсан мегӯем. бале хуб дӯстони арҷманд, дар ин давр Истиқлол бозии худро дар сафар баргузор кард бо тими Эсхата. онҷо як рақобати бисёр ҳам пуршиддатро мутаваҷҷеҳ шудем ва маълум шуд ки Истиқлол бо мушкилӣ ғалаба ба даст овардааст, чунки ду голе ки дар ин бозӣ ба қайд гирифта шуд дар қисми дуюм буд ва тағйиротҳои Виталий Левченко кор дод. Салам Ашурмамадов дар қисми дуюм гол зад ва баъдан боз Рустам Соиров. хуб Истиқлол маълум мешавад ки оҳиста ба оҳиста аз ҳолати пешинаи худ баромада истодааст. хуб мо дар болотар дар мавриди футболбозони ҷавон гуфтем ва бубинед Салам Ашурмамадов баромад ва гол зад. ҳамин тавр Истиқлол тавонист ғалабаи худро ба даст оварда. мегӯям ки оҳиста ин Виталик кам вақт додеста ҷавонон ба барои ҳамин ино бояд чӣ гӯям ино ба вақт дода мешавад ки ино исбот кунанд ки ино дар коранд ба Истиқлол, барои ин ки дар Истиқлол конкуренсияш баланд ва бозингарон бояд дар ҳар як бозӣ дар ҳар як тамрин бояд исбот кунанд ки онҳо дар коранд. вақт додеста Виталик ба ин бачаҳои ҷавон ино истифода бурдаист. хуб Салам Ашурмамадов фарзанди шумоаст ва соли гузашта қариб дар яке аз дастаҳои хориҷ шояд ҳунарнамояшро идома медод. ҳоло ягон пешниҳод нисбати ӯ нест ва ниятҳои ба чемпионатҳои берун аз Тоҷикистон бурдан вуҷуд дорад? Не, вуҷуд дорад. мо бояд бозингарои худро муаррифӣ кунем дар хориҷ. бояд ино брорем онҷо ки тими мунтахаби мо хубтар шавад. рости гап, барои ин ки дар ин чемпионатҳо ино таҷрибашон, маҳоратшон баланд мешавад. барои ҳамин манам тарафдори ҳаминам ки мо бисёртар роӣ кунем аз ҷумҳуриямон ки намояндагӣ кунанд. бале ҳунару маҳорати онҳо сайқал ёбад дар берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва албатта ин бисёр нафъ мегузорад ба рақобатҳои дохилӣ. хуб дар поёни рақобати дастаҳои Эсхата ва Истиқлол сармураббиёни ҳар ду тим андешаҳои худро баён карданд. биёед гӯш меандозем ва баъдан боз барномаро идома медиҳем. Ребята в физическом плане очень тяжело, потому что большая выпала нагрузка. Плюс ротации состава то же самое нет. Практически ребята, кто травмированный, кто заболел, мы столкнулись вот с такой проблемой. Ребята, которые есть, они стараются, тащат, но видно, что тяжело. Плюс еще погода у нас такая вот жаркая. Поэтому ребята большие молодцы, большое спасибо им за победу, что дотерпели, вытерпели, забили нужные мячи. Я поздравляю их с победой. Во-первых, пользуясь случаем, хочу поздравить команду «Стекло». Во-первых, с выходом в следующий круг, стыковые игры, и сегодняшней заслуженной победы. Против Истиклола нельзя играть в открытый футбол, поэтому мы немножко усилили середину. Где-то сыграло, где-то не сыграло, но все-таки мастерство у команды Истикло повыше. Было два момента, они, пожалуйста, в конце игры использовали. хуб Ҳамид Каримов мегӯянд ки муқобили Истиқлол албатта бозӣ кушоди футбол кардан ғайриимкон аст. Масалан чӣ бояд кард ки муқобили Истиқлол як даста баробар бозӣ кунад? ҳайати мисли Истиқлол доштан дар кор ё ки мураббӣ мисли Истиқлол? инҷо мураббӣ бозӣ намекунад, ҳайат бозӣ мекунад. барои ҳамин фикри ман ки ҳайати хуб доштан дар кор, чӣ гӯям тактикаи хуб доштан дар кор. барои ҳамин ба фикрам сармураббиам бояд фикр кунад чӣ кор мекунад бар зидди чемпиони мо. барои ҳамин инҷо ҳама чизо вобаста ҳастанд. аз ҳама ҷиҳат вобаста аст. тактика, ҳайати даста, бозингарони мотаҷриба, ҳолати ҷисмонии онҳо. баъд як ба як чӣ хел бозӣ мекунанд, маҳорати инфиродӣ дар майдон як ба як чӣ хел бозӣ мекунанд, дар позитсияи худашон чӣ хел мубориза чӣ хел мебаранд. як ба як аминаш бисёр муҳим. бале омилҳои гуногун ҳастанд ки бояд чӣ гуна муқобили ҳариф бозӣ кард. хуб дӯстони арҷманд, бозии охир дар даври ҳафтум дар шаҳри Ҳисор баргузор шуд бо иштироки тими Душанбе ва дастаи Истаравшан. хуб аз ин бозиҳо интизорҳо хеле ва хеле зиёд буданд. интизор мерафт ки як рақобати пургол ва серголро мутаваҷҷеҳ шудем, вале ба ҳар сурат ҳар ду ҷониб ҳам дар ҳаяҷон буданд, тарс доштанд ва тавонист бозӣ бо натиҷаи
натиҷаи мусовӣ 1-1 ба анҷом расида. хуб баъд аз ҳамин рақобат сармураббии дастаи Душанбе Назиршор Изомов аз футболбозони тимаш бисёр нигарон буд ки онҳо ҳадафҳо ё вазифаҳои сармураббиро иҷро карда натавонистанд. шумо ки бевосита ин рақобатро тамошо кардед, хуб бозӣ кадоме беҳтар буд ва кадоме барои расидан ба натиҷаи даркорӣ дар ин рақобат наздиктар буданд? ман будам, дидам ин бозиро, тамошо кардам. баъд гуфтаниям ки Истрафшан беҳтар бозӣ кард дар қисми якум дар идоракунии туп. ба фикрам барои аз ҳисоби он ки хати дефо тупро ором мекард ва аввалин пасро хеле хуб медод. ва фикрам боз дар дуюм қисмам Истрафшан хубтар бозӣ кард. ҳам комбинатсияи ҳам пайваст буданд, ҳам то дарвозаи рақиб мерасиданд ва вазъиятҳои голзанӣ ҳам доштанд. ба фикрам Душанбе дар идоракунии туп он қадар хуб набуд. аз ҳисоби чӣ? аз ҳисоби он ки бозингарони ҷавон хеле тупро бисёр гум мекарданд. дар идоракунӣ тез бозӣ намекарданд, ба худашон бисёр мегарданд. аз ҳамин ҷиҳат тупро дар вазъиятҳои оддӣ гум мекарданд. аз ҳамин ҷиҳат лекин дар бораи Душанбе ман гуфтанем ки ин даста то охира бозӣ мекунад, то инҳо боз як бори дигар исбот карданд ки 1-1 карданду дар охир вазъияти хеле истифода бурда натавонистанд. хуб шумо гуфтед ки бисёр аз бозингарон тупро гум мекунанд. ин аз кадом ҷиҳат аст? аз таҷрибаи ками онҳо? ин касби техникӣ, маҳорати касби техникӣ. ин бояд якумаш ки майдонро хуб дидан дар кор пеша гирифтани туп ва дуюмаш ин техника ки бо туп восита кардан. хуб маҳорати голзанӣ ё техникаи амин мемориро чӣ гуна баҳо медиҳед ки бисёр голи зебо ҳам зад? амир ин хати ман кор кард дар Паншер 2 сол пеш 3 сол пеш буд дар даста. хеле бозингари хуб аст ва бозингари даставӣ аст, аз даста вобаста аст, лекин худашам индивидуал тоқа корро карда метавонад ва паси охиринам дорад. барои ҳамин бозингари бо таҷриба аст. хуб ташаккури зиёд. умуман дар ин бозӣ ба андешаи шумо кадоме аз ин дастаҳо ду имтиёз аз дастон, Душанбе ё Истрафшан? акнун камтарак беҳтар Истрафшан бозӣ мекард, барои ин ки комбинатсияи пайваста буданд, барои ин ки имкониятҳои хуб доштанд. Душанбе ҳам дошт дар якум қисм хеле хуб, дар 40-38 дақиқа ду ҳолати хеле хуб дошт. лекин Истрафшан камтарак бозӣ ҳам пайваст бисёртар буд. ба фикрам мусофӣ акун Истрафшан ин дар берун аз хона бозӣ мекард. барои ҳамин як очко хай хуб барои Истрафшану хай ино мехостам бисёртар нашуд. барои ғалаба. хуб дар ин рақобат дӯстони арҷманд як ҳолати баҳснок ба миён омад ки нигаронии дастаи мизбонро хеле ва хеле зиёд кард. мо ҳам ба департаменти дуварони Федератсияи футболи Туркистон муроҷиат кардем ва ин ҳолатро чунин шарҳ доданд. В данном моменте защитник вместе с нападающим ведут борьбу за овладение мячом, ведут борьбу плечом в плечо. Я здесь не усматриваю никаких нарушений ни с одной из сторон. Обычная борьба за мяч.
خب دوستان ارجمند این شرح کوتاهی مسئولین بود که همین گونه حالت را بها دادند. شما چگونه تصور میکنید؟ منم روزی با رستم رستم من روزی برای اینکه در اینجا دست به دست بودند، کیف به کیف بود و گذاشتن باید میگذاشت میموری دلشه. یعنی میتوانست حمله رو ادامه دادن؟ این حمله رو ادامه دادن. برای همین اون قدر هم یavne وای نبود. جدی نبود. جدی نبود. بله این حالت. با فکرم پنالتی نیست اینجا. بله خب دوستان ارجمند این همون حالتی که در بازی دوشنبه و استراشان به خرج گرفته شد و در پایان رقابت ما گوش می‌اندازیم به اندیشه های محمد جان حبیب الله سرمربی دسته استراشان. پیش از همه همین رو گفتانیم البته بازیگران در این بازی به یک بازی خوبشون دادن. همه وقت دسته ما در هجوم بود. البته نداشتن یک بازیگر خوب در خط هجوم امروز به دسته ما نمیرسد. البته در خط محافظت هم 90 دقیقه مثال بازی کردن مشکله. خواهیم نخواهیم در 90 دقیقه یگان خطاگی سر میزند. لیکن ما همین رو گفتانیم که بازی بچه‌ها من راضی ام. بازی که امروز نشون دادن بهترین بازی، لیکن البته از حساب بازی که بازی یک بر یک انجام رسید از حساب بازی راضی نیستم. خب در هفته گذشته 8 گل در عموم به خرج گرفته شد در 4 بازی که برگزار شد. 3 بازی دوره هفتم و 1 بازی دوره اول بازی موقوف مانده و البته از میان این گل ها ما بهترین گل دور رو یعنی هفته رو انتخاب کردیم و حالا توجه میکنیم. جریمه گفت فوتبالبازان استراشان کجا می‌دونن رسون نوبتی بازی خافلان ضربه فالکو دیگه نری دست گل خیلی زیبا رو به ثمر برساند میرمنش میمونه سران مولد خوبی گلزن رو میان آورد و توانست فوتبالبازان اسکور توجه کنید گلنگر که چگونه صرافت قبول کرد و رقیب رو خیلی زیبا فیدیم خب بازیگر دسته دوشنبه الکی هفته دوم میشود که مؤلف بهترین گل میشود. هفته گذشته هم چند هفته پیش او بهترین گل را زده بود و در عموم در دوشنبه سال به سال بهترین فوتبالبازان کشف میشوند. سال گذشته الچیبک رو ما دیدیم، بازیگر عبداللویف بود، همچنین باز یک دفاعگر دیگر اعظم مرادوف و این سال باز چهره های نو پیدا میشن. خب در مورد هنر و مهارت لیگیونر ایرانی دسته دوشنبه و مهارت استفاده نموده او در زدن گل چگونه شرح میدید همین حالت را؟ خیلی خوب بازی کرد در این وضعیت. یکمش که با یکم گرفتن توپش پسیش توپ و ناکام شدن هر سه защитники، هر سه دفاعگر استراشان. اگر همون وقتی که توپ با خود گرفت و انا یکم کسانیش уже دویم خیلی وای چه کنیم ضربه توپ رسیدن با توپ در این وضعیت هم خیلی قین است. برای همین اجرا کنی این وضعیت از خیلی خوب است. خیلی خوب است و در سطح بلند. بله در سطح بلند از فوتبالباز هم مهارت زیاد رو طلب میکنه و مخصوصا با پای چپ. Да, با پای چپ. да. مهارت کلانی شد این وضعیت. بله خب تشکر زیاد و دوستان ارجمند حالا میگذاریم اکنون با حیات رمزی و همچنین معرفی بهترین بازیگر هفته. خب با حیاتی رمزی این هفته بهترین فوتبالبازان شامل شدند و بیاید متوجه میشیم که کیها در کدام موقع قرار گرفتند. در خط دروازه حیاتی رمزی دور قرار گرفت کایه گوتسون از دسته خطلون که در بازی با کوکتوش یگان گل سر نداد به دروازه خود. در خط دفاع زایر جورابویف از استقلال، سهراب رحمانوف از کوکتوش و اندری میشنکا از دسته استقلال و همچنین خوشبخت میروف از تیم خطلون. در مرکز خط نیم محافظه 4 نفر اینها اوتابه کریموف از دسته
Истаравшан ва дар барои Алишер Ҷалилов беҳтарин бозингари Истиқлол бозӣ Эсхата аз Истиқлол ва Ҷаҳонгир Сафаров аз Истаравшан, Тоҳир Таҳоизода аз Хатлон ва дар хати ҳамла 2 нафар инҳо бозингарон Рустам Соиров аз Истиқлол ва Нуриддин Ҳамроқулов аз тими Хатлон бозингароне ки голҳои ғалабоварро ба ҳадаф расониданд ва мураббии беҳтарини ҳафта ин сармураббии дастаи Хатлон Аслиддин Ҳабибуллоев аст. Хуб, мо ба ҳайати рамзӣ ҳамчунин аз бозии мавқуфмондаи даври якам интихоб кардем бозии Куктош Истиқлол ки ин ҳафтаи гузашта сипарӣ шуд ба хотири он ки чанд бозии дигар баргузор нашуд, ин бозиро ҳам шомил кардем. Хуб, ҳайати рамзӣ комилан дигар аст. Шумораи футболбозон аз тими Хатлон ва ҳамчунин Истиқлол нисбат ба дигар тимҳо зиёдтар ҳам ҳастанд. ҷобам чанд бор мо гуфтем ки ҳастанд бо ҳам довгарони ҳамин ҷоиза, барои беҳтаринҳо ҳастанд, бисёранд онҳо. барои мо кӯшиш кардем ки ҳамин аз ҳолате ки дорем, аз ҳамон наворҳое ки дорем, мо аз ҳамонҳо беҳтаринҳои интихоб кардем. خب دوستان ارجمند این بود هیئت رمزی هفته گذشته که بهترین ها گفتیم با هیئت شامل شدند و در انتخاب بهترین بازیگر اگر گویم کمی مشکلی هم کشیدیم خطا نمیکنیم چون که بازی کم بود و فوتبالبازی که در یک بازی خیلی هم خوب درخشش داشت خیلی کم بود. اونجا گپ سری بازیگران نمیرفت که کیها توانستند با غلبه دسته خود کمک کرده و نهایت سری بازیگری دسته خطلون البته اونجا نوریدین همراقولوف ما انتخاب رو کردیم و نوریدین همراقولوف از دسته خطلون بهترین بازیگر هفته انتخاب شد و خوشخبر هم برای هواداران خطلون این است که او به تیم منتخب دعوت شد و این باری اول است. бурак шавад аз бозӣ ба бозӣ пешравӣ ҳаст. бале ва ёдовар мешавем ки як сол қабл Нуриддин Ҳамроқулов дар ҳайати дастаи Хатлон набуд бо сабаби хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва баъд аз як сол боз баргашта ба ҳолати пешинаи худ баргаштан бениҳоят душвор аст. ба ҳар сурат аҳсан мегӯем ба ин футболбоз. дӯстони арҷманд, хуб мутаваҷҷеҳ мешавем ба бозиҳои даври оянда ки рӯзҳои 21 ва 22 май сурат мегиранд. се бозӣ танҳо доир хоҳад шуд дар даври ҳаштум. Куктош дар майдони худ бо клуби марказии вардиш Артиш бозӣ мекунад. Файзканд бо тими Душанбе, Истаравшан бо Хатлон. хотиррасон мекунем ки бозии Истаравшану Хатлон дар дигар майдон баргузор мешавад чунки аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон майдони дастаи Истаравшан аз як бозӣ маҳрум шудааст. хуб ба назари шумо кадом бозӣ марказӣ давр шуда метавонад дар даври ҳаштум? ҳамашон бозии марказӣ гӯем хато намекунем, барои инҷо ҳозир ҳама якан ҳама холошон қариб аст. барои ҳамин фикр мекардам ҳар як бозӣ муҳим аст. барои ҳамин бояд ба ҳар як бозӣ бозингарон тайёрии ҷиддӣ гиранд. инҷо агар як бозия бойтӣ баъд аз думаш давидан қин аст. пайгир бисёр хел мешавад. барои ҳамин инҷо бозиҳои шадид мешаванд. бале ва воқеан ҳам ба ҷадвал агар мутаваҷҷеҳ шавем хуҷанд бозиашро баргузор намекунад. Хатлон имкони наздик шудан ба ҳарифи худро дорад. Файзканд ҳам дар зинаи сеюм аст ва боз Истаравшан, Душанбе ин дастаҳо мехоҳанд ҳатман натиҷаи хуб ба даст оварда. ва аммо клуби марказии вардиш Артиш имтиёз фикр мекунам барои онҳо хеле муҳим аст, чунки ҳоло клуби марказии вардиш Артиш дар зинаи охири ҷадвал қарор дорад. дар сурати ба даст овардани пирӯзӣ онҳо метавонанд боз чанд зина бол раванд ва дар сурати ба даст овардани як хол ман фикр мекунам дар мавқеи худ қарор хоҳанд гирифт. ба ҳар сурат ба тамоми дастаҳо дар даври оянда барор мехоҳем ва умедвор ҳастем ки се бозии даври ҳаштум рақобати хеле ҳам пуршиддат ва хотирмонро дар хотири мо хоҳад гузошт ва дар ҳамин ҷо мо барномаи 90 дақиқаро ба анҷом мерасонем. аз Алиёра Шормамро ташаккур мекунем ва ҳафтаи оянда ҳатман боз дар студияи шабакаи вардиш ҷамъ мешавем ва роҷеъ ба бозиҳои мазкур рақобатҳои даври ҳаштум ҳарф хоҳем зад. то барномаҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед.